Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Filipos, Kapitulo 2, versikulo 3. Di kay agaramid iti anyaman, gapo iti kinaagom, wano kinapalangguad. Agpakumbaba kayo kiti iti maysa ken maysa, kat diyo ipagarup, anay imbag kayo ngam dagiti dadduma. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Kabsat Marco, dumawat akman iti dua bunga ti mulay o kalamansi. Uray dwalaeng. Inayon ko kumay ti diro, nga ipainom ko iti anak kong agurigor. Nagkunakin ka nga umay ka agdawat iti bunga ti kalamansik. Ay ket, agmula kayo mo ta. Ha? Kan ibagaman kadagiti anak yo. Ta saan adito'y paraangan may. Ti umayanda pagayayaman. Ha, isuro yung matida. Agyan da di takalapaw yaw. Sige. Bayam, kabsat. Ta ibaga kadagiti ubing. Tagyan da ije kalapaw. Kabsat Marco. Ne, di naman awawagan iti kabsat. Ta saan kamot apudpud no akapsat? Mala, pumanaw kan. Di kakat mangsinga, Jose. Day talaing agdaw-dawat tamuyaw. Di kay agbain. Apay, lakay? Nabainanak at imawat iti bunga ti kalamansi da kabsat Marco. Ay, jak pagarupon apabainan nak. Nasakit tinakam ko bakat. Kastoy gayam, numay saka lang ang makuna, anak ko rapay. Lakay. Awan respeto daken ka. Nga uray laklakay ka nga amang ang iso. Jose, kung kunadalatan amang birbir ngas kanyak. Ay nalakay, baybay amon. Anya ngay nga rod no da itati kayat da. Nang runa kat makuna nga damabalinda iti biyag. Jak matkit di kunaan, ang masapol nga respeto dak. Tawan nagadalak. Ngamno talaga anak kaadal da. Mayat kuma, tipan nakilangan da iti padada tao. Nay, nagadumot ng dagiti makan ngayon sa ganang para iti panagkasangay mo, Marco. Data yung samot lang timangan. At dapat ginatang ko ang inginain nga ara ka, bakit? Kat asino kumangay ti kadwam nga uminom iti dayta. Awisam mat ani Jose akaro ba tayo? Anya? Nagkunakin ka amapan ko awisan da dya tao. Anya kumangay ti pakairanodan kan kwa na. No agim bitarak, daytoy para tayo abak na nga. Nay. Ha? At dantay baknang agayim ka. Dayta at irombang nga imbitaran, tabak nang dayta. Happy birthday! Pagayam ko ang Marco. Agyamanak, Manong Romano. Pakaragsakak ti umay mo. Narigat mo tano payak ti awis mo kanya. Pagayam ko. Awan gayam, adarigalo kan ka. Awatam ko ma, Marco. Ay na, agyamanak, Manong Romano. Agkuruudang, Manong Ido. Itardaras tapay timag na. Tapno makadanon ta dagos di tabalay. Ay sus, irugi na mo tagtag tuloy tinapig sa Jose. Malabsan ta ti parangan da, Marco. Makilinong tabiitan. Sana. Dumanon ta di tabalay mi, Manong Ido. Dito itakit din. Mabasata na ituloy ta pa lang ti dumanon ni Jabalayo. Uray ta nawaya mo dito eh. Urayan ta sumardang ti tudo. Sige, sikat ti makam mo. Da kayo maggayang da kita. Umay tayo ditoy. Ada tugaw ditoy. Dito iti paglinungan nyo. Agyaman kami, ma. Ne, pangitudam iti day tataraon. Imay nakilinong da Jose kan Edo. Itod ko daytoy tapno maraman ang damot ti saganam iti kasangay mo. Ha? Sana bale, ta sobra-sobra mo ti makan. Ay. Isublim da kita ataraon. Ne, nakaad-ado. Di mo matla maibus amin. Uray pay. Kayat ko layangan niya ipakan iti aso. Ngam iti mapan mo ipadawat na ita. Anya? Pumanglaw ta ano kasta aramidam.
Ala, inka isuble dagita ataraon. Kadwak ni Manong Edo, bagat. Inayaba ko na. Tapno adda kadwak ang mga wait kan ni Boy, amang ipan iji ospital. Anya, Sapay agtudtudo pa'y lang. Anya nga tanong mapanta kasarita da Marco kanti asawa na. Tausaran tayo pa'y lang tilugan na ang mapan mangitulot iti anak mo di ospital. ngamawan kwarta mi Manong. Sigurado nga agsingir da. Uray utangin nyo pa'y lang ha. Tinaskay na. Maitaray tayo ti anak yo adagos iti ospital. Oo, sige. Mapan ko kasarita ni Marco. Tabarang maasyan kanyak. Adda napatagapapanan mi itay ti kayem ko, Jose. Lading itay. Jak masango nga itulod ti anak yo. Ha? Kasta ka di. Mangsapol ka layangan iti sa bali a pangiluganam iti anak yo. Jak masango nga itulod. Unay mo tanti ugali dahi ta Marco. Amo na ang masakit ti anak yo. Ngamawan bibiyang na. Saan abali, Manong? Ang mga nudyak tumot lang mabayadan ti arkila tilugan da. Ano saklangan ti aguray itilugan? Hey, isuda ti nabindisyonan iti nasayat akasasadi ti biyag. Ngam di damat amo ti mangibingla iti dayta bindisyon iti paadada ataw. Dagiti lang padada ababak nang ti bigbigbigen da agayem da. Awan mo ti dakas ng araramidak kadakwada. Araramidak mo ti amok anasayaat, kas may sa akaaruba. Ngamjak amo no apay. Bayaman, ipakamu tayo kadagiti kakaaruba di talaod. Tapno agtitinulong tayo amang ipan iti anak yo di ospital. Anya nga ipagayam ko ang Marco. Pagawid kami niti driver ko. Sakbay, mabarte ka kiti usto. Pagsayatan na no, ada driver mo, Manong. Tano, nabarte ka, adalata mangimaneho iti kotse. Oras si Kamet, ada mo driver mo. Ala, mapan kami pagayam Marco. Sige, pagayam ko, Manong Romano. Agyaman na kiti idadaray mo iti kasangay ko, ha? Agyaman mo iti agkakaimas sa taraon. Impasagom ka na kami. Di kag danag. Taintun siya ti agkasangay. Imbitado ka. Agyaman na, Manong Romano. Anya ti aramidam dito, Marco? Ay kat paaladag ati aglawlaw ti balay ta. Jak kayat, nga daw may agbasak-basak dito parangan. Anya? Jak kayat akum kompormilatan at tao ti umay dito eh. Iso paaladag kon. Maan ano ko ma? Mismo mo't akaaruba tayo ti umay ditoy. Kan, anya ko matidakas na. Umay dalaang mat makilinong. Ay basta. Jak kayat, nga daw may agbasak-basak dito parangak. Masuron laki ti. Lakay, kitang nagngatumatan day tapader apapaaramid da di tadakkel abalay. Ipakita da, anasaysaya at tibiyag da ngamda tayo. Isong aladan da. Saan tayo mo't ngagtatakaw ah? Ala, agrubat kakit din lakay. Tamapantan iji ospital. Adda ni nanang ijay. Agur-uray dakin ni Boy. Tama discharge itan ni Boy. Hoy! Jose! Ni Marco, umasidag dito'y ayan talakay. Hapay ka di, Marco. Hoy! Di nakman berber nga san iti Marco. Don Marco! Tiyawag mo kanyak! Nawatam! Wan, Don Marco. Kasta ti kayat ko. Oh, makitam, dakkel ti balay may. Ken nagngato ti pader na. Wan, Don Marco. Anya, day talang tinapanimbaga kada kayo ni Marco, Jose? Wan Manong Edo. Saan lang ang naimot? Wan nun naagom. Napalangwad pa'y. Una yung tikas at tao. Imbagman taman, anusan nyo? Una, Manong. Anyangay nga rod, nukas jeti ugali da. Narigat mat ano kontraan. Ang mga no isupay ti pagapaan mi.
narigatan. Puor! Lakay! Lakay! Agrain ka! Nya day jay. Di balay tayo! Maururam! Anya ti aramidan ta! Ay, Diyos ko! Maruram may paiso! Ay, tulungan da kami kuma, Diyos ko! Ay, maruram ang tibalay may! Kitam da gito, Beng! Rumor tayo na! Sige, inakringan ida! Lakay! Agrain ka! Lakay! Di balay ta, Marco! Maururam! Anya? Unag paiso. Umay ka bagat. Masapo lang masabsaban ti apoy. Kasano ang masabsaban? Kat nagngato mo ti pader ti balay da. Ay, una niya. Kasano nga tan? Awanan tinaipundar mi abalay mi. Nauraman mila. Ladingitan mi matinapasamak iti dakkel abalayo, Emma. Kasano kami paitan? Pulos nga awan na isalbar mi. Nagbalinan ada po amin. Emma. Awanan ti balay mi, Jose. Nauram mo tilugan mi. Uwan nga rod, Don Marco. Di mi masabsaban ti apoy Gaputa, nagngato ti pader ti balayo. Ay, wala yan tinapasama kiti balay mi. Jose, sa dino itang tipagyanan mi. Sana bale, Don Marco. Ti pagsayaatan na. Awan tinadangran kada kayo asa nga pamilya. Agkupit ti barukong ko. Gapoy ti kastoy na pasamak kada kami. Tinasayaat. Dito'y kayo pa'y lakalapaw mi nga agyan. Agyan kayo dito iti pamilyam. Di bale. Dapay may sa akalapaw mi ang mabalin mi apagyanan. Ay na, agyaman aklaunay ken ka, Jose. Dito'y kayo gaham kalapaw daw si anak iturog idirabi, Marco. Wen, tawan mo't nga rod pulos anay salbar mi. Ay, numalpas kong aramidin ti temporaryo akal kalapaw mi. Sa kamin to umakar. Ngamin, mababayin ako kini Jose. Tinagtagibasit ko iti. Isugayam ti makatulong kanyak. Naimbag man, tambong may baga itatikas ta, Marco. Dayto yan ti bunga ti madingin aramid ko iti. Agbababawiak, pare. Sana bale. Ta nakaamiris ka, Marco. Di kagdanag. Tulungan da ka. Umay ka, Don Marco. At daitad ko kada kayo. Isupay mo't ama itulong ko kada kayo. Ha? Jose, Marco, kunamnatan kanyak. Ngamin, mababayin akong kan ka. Sige, Marco. Nuday tatikayat mo. At daintad da kanyak abadbado. Kat saan may matamaw sa amin, tanagado. Iso nga, itad kulatan kada kayo. Ay na. Agyaman aklaunay kan ka, Jose. Naimbag kalaunay at tao. Pagbababaw yak itandag iti madingin na ramid ko kan ka. Pakawanan na kuma, Jose. Napakawan kan, Marco. Nang runa. Kat makitak tinagbaliwam ita. Nagbalin ka na napakumbaba. Saan akas idida mo? Agyaman ak. Takasken ka tinagbalin na karubak. Dayawin ka launay, iti kinaimbag mo. Uray no maditim pagpakitak. Pinakitaan daklat tayo tinasayat. Awanan day jahay, Marco. Tinaskan ita, kat pa nagpapagayam tayo nga agkakaaruba. Ulitek. Agyaman akmanen. Gaputa pinakawandag. Ikarik. Agbalbaliw akon. Ti agkakaaruba, rumbang laeng nga agpipinatagda. Tapno inton dumtang tirigat, isudan to ti agtitinulong kan agsisin na ranay. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan.
Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Benawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.